Evo nas u Splitu u klinici Svjetlost, gdje se sve više pacijenata dolazi informirati o mogućnostima laserske korekcije vida. Među njima je i Edi, mlad, aktivan i sportski tip koje svakodnevne aktivnosti otežavaju naočale i umjetne leće. Zbog toga je odlučio razmotriti lasersko skidanje dioptrije i provjeriti je li pravi kandidat za zahvat. Kada je idealan trenutak za tu odluku, objasnila nam je liječnica Gabrić. Onda kada smatra to puno većim benefitom od nošenja naočala i kontaktnih leća. Drugim riječima, pravi trenutak je onaj kad svakodnevica postane jednostavnija, bez pomagala. A sam postupak, kaže liječnica, za većinu pacijenata izgleda puno jednostavnije nego što očekuju. Vrlo jednostavno. Pacijent leži na stolu, ono što osjeti zapravo je hladna voda, nekakav dodir, pritisak. Zahvat traje sam jako kratko, 10 minuta obično. No, pacijent ide kući isti dan i sutradan se vidimo na kontroli. Jedna od najvećih prednosti modernih metoda je brz oporavak. Kod većine pacijenata sve se odvija iznimno brzo i povratak u rutinu i jasniji vid. Oporavak se mjeri u satima, sutradan već pacijenti smiju raditi apsolutno sve, bez ikakvog problema, bez ikakvog ograničenja. To je ljepota Smart Sight metode, da pacijenti mogu sutradan vidjeti odlično. Iako je princip laserske korekcije vida sličan već godinama, tehnologija bez prestanka napreduje. Softverske nadogradnje čine uređaje sve preciznijima i sigurnijima, a dio tog razvoja odvija se i u klinici Svjetlost. U principu, što se tiče same osnove rada lasera, to je u principu ostalo isto, ali sa svim softverskim nadopunama laseri su danas izuzetno precizni i izuzetno sigurni. Mi kao klinika radili smo na razvoju lasera i po onome kakav je on danas ima ugrađen DNK svjetlosti u sebi. Razvoj tehnologije otvara prostor i za primjenu umjetne inteligencije. Ona se koristi kao alat koji omogućava dodatnu analizu podataka i bolju procjenu stanja pacijenata. I još možda bi napomenuo da, s obzirom da je Artificial Intelligence tool, klinika Svjetlost je već počela i sa korištenjem takvih alata za nekakve procjene stanja pacijenata i sl. Odnosno, šta hoću reći? Kako tehnologija napreduje, mi moramo biti u korak i jesmo, tako i sa Artificial Intelligence i vidjeti gdje u stvari se tu mora naći najbolja korist od Artificial Intelligence. Ono što najviše ohrabruje pacijente su iskustva onih koji su zahvat već prošli. Većina ističe da je osjećaj buđenja bez dioptrije nešto što se teško može opisati u nekoliko riječi. Za sve one koji su operirani, jedina stvar koju kažu je zašto to nisam napravio prije i sutradan funkcioniraju bez pomagala i probuditi se ujutro bez dioptrije i vidjeti je najljepši osjećaj na svijetu. Laserska korekcija vida bezbolan je postupak kojim se precizno preoblikuje rožnica kako bi se ispravile refrakcijske pogreške poput kratkovidnosti, dalekovidnosti i astigmatizma. Anestezija je lokalna, najčešće u obliku kapi, a vid se kod mnogih pacijenata poboljšava već nakon nekoliko sati. A Edi, on je od početka znao što želi, bolji vid i slobodu od naočala i umjetnih leća. Nakon pregleda i konzultacija te operativnog zahvata, upravo je to i dobio. Njegov novi početak počinje bez dioptrije.